Kardong pini Newsfast Karbi Anglong berita ketanci bang di sami ketanci hansepi apransi berita tepi pen arjitha. Koilamati Dekrum Alangroy RCC Adolong Tangdak Popu Kontraktor Pen Lamcak Kipi Keroni Penjiri Kendeng Adak Tuwe Atowar Kumantu Lokate Roy Long Popu Rat Kaningri Dongkamkam Waisong Stadium Along Kechengsi Inter MAC Cup Football Championship Angdung Kiti Kapatupon Nilip constituency angkang Koilamati along kedo Daigrum Alangroy RCC Dolong Kimbomlo RG Dingklu Pen Dolong Kikim Kang Ton Kok Adim Puthot Kimbomlo Kiram Tang Halabang So Hut Kang Ton Nang Kok Sitami Technical Problem Pen Ajoksi Ington Kok Pu Bonta Puthot Non Malom Ajonarlo Labang So Dolong Kimrang Bompen Non Kebangji Surihini Ra Ingkoy Ra Isianingkan Jangmia Chiklo Angbong Kim Patang Bekpu Pusi Labangso Daigrum Alangroy RCC Delong a contractor Alam Khan Pini Perangke Angno Lamchak Chipipon রাজক একটা অনুরোধ করি মাঝি একচুয়ালি মোর বহুত আগর পরায় মোর মান আসলে যে মই আমার লোকাল মিডিয়া সন্মানীয় মিডিয়া সিহঁতক মই মাতিখিনি অলপমান মই কথাটো মিডিয়া আগতে কম কিন্তু আজিলৈকে মই লাইভ অহা নাই প্ৰব্লেম কি আছিলে এইটো 16/1 বৰপথাৰ ডিভিজন আণ্ডাৰত এইটো কয়লামাটিৰ ব্ৰিজটো আগত সঞ্জয় ফাঞ্চুনামতি আছিলে তাৰপিছত কেনসেল কৰিখিনি খৰচিং ইন্তিসাৰে তেতিয়া এইচডি মিনিষ্টাৰ আছিলে কামটো মোক দিলে আমি কামটো আৰম্ভ কৰিলো পুৰা পিছতে প্ৰব্লেমটো কি হৈছে টেকনিক্যাল ডিপাৰ্টমেণ্টেলি সয়েল টেষ্টটো কৰা নাছিলে সেইটো কাৰণে তলত ওয়েলৰ তলত পাথৰটো আহি গ'ল তাৰপিছত আমি কাটি অৱস্থা নাই তাৰপিছতে এতিয়া কাটিখিনি লাষ্টত একটা ওয়েলটো ক্লিয়াৰ হৈছে সেকেন্ড ওয়েলত আকৌ আমি ফচিলো তাৰপিছত ইয়াতে আমাৰ মাননীয় সন্মানীয় CM ছাৰ তুলিৰাম ৰাঙাং ছাৰো বহুত আহিছে ইয়াতে আহি পেলাই কৈছে যে কামটো সোনকালে হ'ব লাগে আৰু মই আগতো CM ছাৰক মই প্ৰমিছো কৰিছে যে মই অমুক দিন ক্লিয়াৰ কৰিম বুলি কিন্তু প্ৰব্লেমটো টেকনিক্যাল প্ৰব্লেম যে এইটো ওয়েলটো ফসা কাৰণে মই কথাটো ৰাখিব নোৱাৰিলো লাষ্ট আমি 3 মাহ আগতে এইটো ওয়েলটো ক্লিয়াৰ কৰিলো সব ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল এতিয়া বস্তুটো মাৰ্চ লাষ্ট এপ্ৰিলৰ ভিতৰত মই এইটো ব্ৰিজ কয়লামাটি ব্ৰিজটো মই কয়লামাটি ৰাজক মই কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাজক মই একটা কথা দিছো যে মাৰ্চ লাষ্ট এপ্ৰিলৰ ভিতৰতে এইটো ব্ৰিজটো 16/1 আণ্ডাৰ বৰপথাৰ ডিভিজন PWD এটো আমি ক্লিয়াৰ কৰিম বুলি মই একটা কথা দিছো Labangso Hut SGB Lawrence Teron Kasumari Polling Center Amaipu Philip Terang Koilamati Development Committee KDC Saihem Langbang Office Secretary Chunbang Buson Rongphar PWD Department Horu Singh Be MS Koilamati Lems Chunbang Mohan Teron Lapen Ongdung Atum Chetongdun Pini Nilip Koilamati Daigrum Alangroy RCC Bridge Tangdap Popusi Ningarong Pen Alam Khan Lapen Karbi Anglong Autonomous Council CM MAC MP Lapen MLA Atumaphan Chorupa Jirpon Karbi Anglong Autonomous Council CM Sar Tuleram Ronghangaphan Choropar Piglo Nilitum Kachuning Ria Tengpen Labangso Delong Nang Patang Tipa Prap Nang Ipupen Non Alangli Contractor Masame Chipulo March April La Chikleon Tom Pliang Bong Pen Labangke 2021 na bangke patang vek populo lasi sarapan apora tengpen labangso akam nang pangcheng pithe kapot lapen rada ke sung akelak school somarapan kedam ke wang siksak kado kawe nilip ararapan an isi akejoy ke atowar nang thopi pot along pan labangso delong nang patang pida papan step ke anapot choro parpik lo mati dekru maro ya delong kim along stameni lihin penta itum CM apanta choro parpik lo lapen ke department tum handa choro lo contractor apanta choro parpik lo lapen bangso delong tang titik kadok kawe ta methanga kam lo methanga ahom porti lo pu kamatha pen kadok kawe stame ke pasung dun Nilip Pen Perangke Robinson Terang Newsfast Karbi Anglong
Karbi Anglong Autonomous Council mate tim Karbi Anglong abutunga tumpen penangan adim kaching thur asayamu dengpon lo pusi mai meeting along kacheparu kabom lapen kichun pon penangan thekpon long lo lason sikedam tang MAC kilik haidet pen 9 nong Amreng constituency ahawar rat kacheleng akisunga puthak setame rat angnu lamchak kipi pon ke kheruni pen jirikindeng kacheleng atowar tuwe prabjin pen nangpali pon pop pusi halaso hut lamchak pipon lo seta pini arni labangso alamchak tuwe kalisi repairing akam anta aningkan pethon sop aphita kheruni matikhola lapen langthat an si pharai mir bomlang setame halabangso porahut rat angnu lamchak kipi pon tuwe nangpali popu radatum karjulong pen aningarong pro seta aningarong chepinak lapen Pini arni anta kacelenga kisung pensi cecak nang bomlang tangte kumantu lo tuwe atuwar nangkileji pusi hawar arata tumpen karju padupon News Text Report Newsfast Karbi Anglong Nong 20 Singhason MAC constituency hawar chungkreng ronghang arong National Highway 36 atuwar pipen kesui pon pet milik arong pran prilang solapen tarlong ahawar adakan kacheleng long plot ji aphan pu akemang Karbi Anglong Autonomous Council pen surihini rakre troxy pen surihini rakre nerkep aningkan ang bonga pharman AAP askim pen kepanong pon towar ki igmate black topping atowar kiklem pon patangte dat amat pabeng hoisi dokok ajok inglong ahawar aju ke dwar radatum thoi ahawar nangkisun kesokeon e kachewan aju phirlo apor hut lapen hithi borwa nangkidun kebangji thoi ahawar pen ha inglong ahawar an puthot kachewang thuji aphan kisung katora thektik lopusi birta longdun kan hinian je dopo lasi atwada ninkan isia bia ku bense hinoda kela lasi kedam ke bang ni ning aronga beda lo kedam ta kisuman ga bait ta dutum ta ponune ikeng bedam ta ahut tenge tut pasal ta do ha ngason bete nitum ta hinu pele ha lasi nona ko sarkar do bama tumang sana banai pulote kurang thu churupu chungkreng rong hangaro nasi la nondak mondir do Sewrastri mondir la so thak an si aprang tuar ke ton ko ngela non bang ke nanglet tun jong si la so tuar bunaji pulong te pu hi ke thegrian dan tuar lo pu ar ibang thegrian dan tuar lo pen ar vi bang ke tarlong dam tuar lo nasi la lang parpan hat pet pu balang te la ke thegrian lo pen por vidam ji ploteng te la ke tarlong tuar lo penelo moti sulo dai em lo ingke tuliran rong hang lo tumsi nang klem pik po tasi puthot labang so ahawar aju kedam kebang atuwar prabjin pen kaselampon kapatang vekji lapen kapa mesenji aphan non ke dubom Karbi Anglong Autonomous Council along Team Karbi Anglong Porivarton Kachari Asong Japo CEM Tuliram Ronghang Singhason Local MAC Mate Karbi Anglong Autonomous Council EM Amar Singh Tiso HAD Minister Sumrong Hang Lapen MP Horen Singh Be Atumaphan Rat Atum Ahin Pen Kachuningri Alamthe Pherangke Athengnu Lamthe Nang Pachini Dun Manja Pen Diliphan Se Newsfast Karbi Anglong Non malong sofan bertai ton sinai. For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Tipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as Infertility Clinic, Ultrasound, Hematology, Microbiology, Biochemistry, ECG, Clinical Pathology, Pharmacy and much more. Master Health Checkup of General Health Blood, RE, ABO, RH, Diabetes Checkup, Thyroid Profile, Lipid Profile, Kidney Function Test, Liver Function Test, RE Urine Test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Berta kang tonpen nang ciri tulo. Nijang Karbi Anglong dong kamukam Vaisong Stadium along Kechengsi Inter MAC Cup Football Championship ang dungkiti kepatu kecepate ponalong. Aluhi sarpo aman pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang. Manpeng aluhi aman pen MP Horen Singh Be tum pen Chenglok Karbi Anglong Autonomous Council EM MAC atum Chetongdun.
Patumi Angdung Kiti ke Patu Bitung Rengtama constituency Lapen Lumbajong constituency atum si Chepo Angdung Kiti ke Patu Ponalong Lumbajong constituency atum ke Patu ke Tek Pikajok Bitung Rengtama constituency aphan Bol Pum Thom Thap Lapen Bitung Rengtama constituency atum Bol Ipum Ansi Kachitu Unchot Ajok Lumbajong constituency arideng Rem Dunderlo Lasonsi Lumbajong constituency football aterang atum ke hai anong e tangka sika lak thom Lapen trophy Bitung Rengtama constituency atum runner up anong e tangka sika lak ni Chepalong Pon Lapu ke thomangding anong e Langhin MSC constituency atum tangka sika lak isi Lapen Borjan constituency atum sitame pliang ding an anong e Chepalong Pon News Desk Report Newsfast Karbi Anglong Pinya berita langsung pajuto domi thakme kardong.